Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merloa tengok diri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en, bersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali Bapak nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami iwa gesen tendim simbadia idi ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien ibuku renungan wasiat nai si merjudul salah fokus. Si bagini dok lapihan simbadia imosi tersurat Lukas bindu 4 ayat 16 soh ayat 30. Janah nat sebagai pusat permenungan ta imosi tersurat Lukas bindu 4 ayat 22. Karina kalaki menuhu-nuhu Isa, janah lengang merdengan keagum ngo kalai, mendengkoh kata merandal bak cara Yesus mengajar, gabenina kalai mo. Oh tanga anak si Joseph ngo, iya? Bapak Inang sini kekelengan nami ibagesen Yesus Kristus. Si masa bagendari, mulalot pertunjukan konser. Simbue nakala si menontoni, udah mau menonton pertunjukan. Tapi sibuk memidiokan acarai. Nai ibas sada pertunjukan, lot mo dua kala oda mengikuti si biasana bagai sini baing jelmam belang. Hukum dua kala si menonton en. Serius kalon mengikuti ninganna merjogeti deket merende. Kalai mak geut isibukkan handphone na. Tapi pelin menikmati konser sini tonton nih. Si dua kala imo si mertuhu-tuhu menonton konser. Oda HPI kitarik perhatian na, tapi acara konser ingo. Yesus mendoken dirina roh naing kegenepi bagi si tersurat ibas buku nabi-nabi. Lengang janah terheran ngokala si memegi katana. Tersurat ibas Injil karina kala ki pertuhu kata-kata Yesus, lapatenna sempat ngo kalai percaya. Yesus mo si peluang jelma si ipema. Tapi tujun kalai mo bahanggo kesa ibetoh ise keluarga Yesus. Dike mungkin Mesias roh tan keluarga si Joseph, si tukang kayu janah dengan gembar sapo. Mentergo kalai menolak lako percaya karena oda isangka kalai Mesias roh ikutai. Enggak tinggal kita kebalangan fokus ibas ngeluh kepercayaan. Kita lebih fokus mi pasu-pasuna daripada mi Tuhan si memerei. Kita fokus mi cubelekta sendiri daripada menulusi lemo ati Tuhan. Siarahkan mau fokus ta oda mi cubelekta sendiri. Tapi kade sini kelemokan Jehovah. Beli pei mulana pa ayah siantusi. Ujung nanahan pasti ngo siantusi kade sini kelemokan Tuhan ingo si mendena. Bersodip mo kita. Lia sate Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendi mo simbadiai, dak tong memeraikan keteguhan, deket gago bay nami nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas ngelunami. Iwagasan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi merenungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mau banta, shalom.